kemana? Ya sesuai elokan ibu bepa jompo-jompo. Jadi poleri kelompok 4. Asepku Aisyah Humaira Rahman nomor urut 3. Ia Abdullah Safarudin nomor urut CI. Ia Soeharto nomor urut 10 Serang. Indri Pratiwi nomor urut 10-2. Ia Radia Mardian nomor urut 23. Ia Sejahtera nomor urut 20 arwah. Di bawah ia Mutiari Kayanti nomor urut 10 arwah. Kata bahan-bahanna ia naro labu gula cela minyak si bawai. Keri yae gula celae. Dua dipanoi lebu maka telur panoi bae. Magepak penuh minyak. Ma panoi adonange berminyak pelai.